Mo masepaleng wa Mahikeng, badiri ba re madi a bona a diphenšene a ntse a sutisediwa kwa ditlamong tse di farologaneng gangwe le gape ba sa itse. Ba re fa e sale ka 2020 merekotso ya madi a bona e wetse tlase. Selemong se ha se simolola ra bitsa di-general meeting le maloko re di ba bontsha gore go na le mathata ka diphenšene tsa rona. Ra kopa le ba ba resignileng le ba ba tlhokofaletsweng ba ntseng ba boa mo ofising. Re sa le foo malapa a ba bangwe a badiri ba ba sa tlholeng ba dira mo masepaleng ba kgaratlha go bona madi a bona. Ba ngongorega ka tiego ya tuelo e amanang le tlhokomelo ya malapa a bona. Palesa Shashape ke mongwe wa batswasetlhabelo o kgaratlhile lebaka le le fetang ngwaga go bona dituelo tsa diphenšene tsa mmagwe yo o tlhakafetseng a direla masepala wa Mahikeng. O bone tuelo morago fela ga gore ba dikgang tsa SABC ba batlisise morero ono. Morago ga ditšhotlego tse ke tsamaileng mo go tsone, morago ga trauma e ke tsamaileng mo go yone e heleditseng patela. Fela mekgatlo ya badiri ba dimasepala e tshwentswe ke lobaka lo loleele pele ga maloko a bona kana ba ja boswa ba duela diphenšene tsa bona. Tuelo ba re bo dirileng ko di-shop stewardeng tsa rona gore go buisana le dimasepala ga ba gona le madi a saletseng ko morago a tshwanetse ba duele ko di-pension fundeng. Maiteko a go bona tsibogo ya masepala wa Mahikeng e iteile sefoletse. Zeblon Maine, SABC News, Mahikeng.